I-marble ice awuyazi angiyazi angiyiphuzile i-marble ice. Uhloseni kahle. Ngihlosa ukukunceda wena ukuthi uye rehab. Utshela umntwana. Ngikhona lapho zizoqoqa. Who the hell is umntwana? Ubolekisana namangani. Siboneke sefantsini impahla zakhe. Ube ubhekwe wena ufuna ngisinolo malume kangayi. Wow, bathu wait. Nana mathathe ama-underweight uzabona ibanyana esikhathi. Nana mathathe impahla zakho uzakuthengela uPepsi or into ezoruyibhemila. Kuloko kuyazikhalisa. So mina khalisa ungisawusile mntanami. Si akikhona ubuwa wabona ye my sister. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to always let's check out the videos. I wanna let's subscribe, ebile bona le follower. So guys, today ke ngole ska buti bongane mona, ke tlo mo fafela sebaka sa rena a re hlalosetso rantlantle wa re ngoletse guys. So I ke re latse ba Lady Blue hantlantle ke motho dilang ka mathata, ke motho dilang ka bofebe, ke motho dilang ka ntho tse dingata. So hey my brother, ke go botsa di viewers tsa Street Channel bona hantlantle sa tsena ka jeng. Wa go ngoletse. Nikilungoletse bana nalikuthata le malume Joseph ekudilang. Yes. So malume Joseph ke motho o tsubang wabona. Yes. So bana lo nka di pizza, di laptop tsa sekolo le di phone ba tsamaya ba lo rekisa ba khutla ba tsuba. So ke bona bothata ba mbo isebetswa ka ba sekolo batswadi ba kae bona? Abayo batswada ke dule bona ke setse le bona tlhong. Ba ha o dule le bona ba hloka Facebook ke batla go se. A ke dule le bona ba sebetsa ho Thembisa. Ba etsa ba sebetsa ho le go Thembisa. So ska wena hore ngolla so batho ba baholo bona ba reng bile wa bua le bona. Ke le ka bua le bona. So the solution re tle le yona ke hore ke ngolle Street Channel. Ke bona go ketsa jang. Okay. So wena batswadi ba ba phela mara go ba there for you. Okay, no problem then hey. So ntse ke batlang ho itseba gore o sona le nako ka ka ngudula le malome. Sibona le boma 6 years. O dutsile na from ne? 2019. Okay. So wena hantlantle batla re di Street Channel go thusa ka eng? Le ntsuse hore ke etse plan hore malome at least a thole rehab, a tlole utsuba at least a be grand. So wena before o tla go Street Channel go jotsa this thing, o ile wa try na ho bua le family mhlomo bo auntie, relationship wa le bo auntie ba hao family ngwe jwang? Ke fede abatlash kaofela ne mara ke le ka zama go bua le bona. So mtho feeling solution ke mama ka gore ke ngwale Street Channel, maybe ba kan thusa ka something hore ke thole malome rehab a kgone ho tloela utsuba. Okay, because of ile wena and o batla change. So ke dintho tse kileng di a o hlaela ska ha malome a tsuba. O kiletsa yo kila wala hlantso tse ba ya le pizza ba di rekisa di laptop tsang tsa bo sekolo ska no o chome emailing di TV ne di teng ya senya ba rekisa ne ke rekisa. So this thing ke bothata my brother go because of you still young and wa bala. Okay, and sentsane le mnyane ene ke a rata nna o bona di youngsters ha di bona gore maphelo a maabo bona ha sharp and ba batla di lokisa. Ntho ke tlo yetsang no ke kopa re tsamaye re yo ko lona re go heno re lo bona gore hantlantle ho etsahala eng. Ane? Yeah. Kopa re tsamaye. Cause like this thing e bohloko o tsisa so re lahlile o bala jwang. O dula le thufela le malome. Yeah, I mean I understand and Jena yazi futhi kubhlungu yazi ngizwiswa ubhlungu na the time uthi ne laptop yakho sesikolweni uzo wayithatha wayisale bazitshontshile abo makhelwani bona maka nabo kanti bathini abashonisi ngoba yabona labantu laba sebavele babayeka sebajwayele ukuthi vele bayafema so ngathi ayikho into abangayenza so sithi bahlule mina naba ayikho into abangayenza yo no hayi mehle wena abuti ibuhloko disi ngoba i-laptop into eziningi ezesikolo yo so wayenza kanjani maka ugcine ngithenge i-laptop ngenxa yami yo leya yokuqala njengoba bebayitshontshile so kumele ngistart afresh yonke into yo so manje mangicalela phansi siyenzani manje mangicalela phansi esho ugcine manje sekathengisa nefoni uyabona ma-SIM card uyathatha ama-memory card yonke lento lena so ngicine ngizireplace mina ucela uzireplace ngicine ngithenga ngoba engekho umuntu omunye ozongithengela ngoba yibo abantu engisebenza nabo so puta mukhomba la
angazi ukuthi simile la kukuphi Oh kula. wena ufita moheni bathi ngibongani guys lishebile bongani ma angazi bayenzeni okonje uthu bashiye bangapha ni bathong ake leshebe koko batho ba hol le kae Yes, apia. teng bathong malume Joseph le ausi wa hae le msadi wa hae girlfriend akitse bathong ba baholo ha se le tsubile le tauwe tjeo o etsalang Joel kuba so. Yemfana. Hlala phemile. ke kopa Bahlale baphemile njalo. bayenzani kumuntu omdala abantu Hayi sina savelela Siyadiliya ngoba baba. batho ba baholo le concern Yini lento solelayo neminino kahle. malume Joseph Ama laptop, ama phone yonke lento nasitshonje sithole into yeni yokubhema. Mothomulu okay kancane bongani okay malume Joseph anyani sisi si concerned ngempilo yenu ake nibheke ukuthi angazi into enibhema yini enze nibheka izandla zika malume Joseph malume Joseph matho ebile amantu usebenza ini besiyocenta umalume Joseph wenza ini Ngiyabhema. uyasebenza Kanti batho okwakho babahula hali ngena bezobhema manje. Yini enza ukuthi uze namakhamera manje? Angithi ntshontshe. Bheka uze namakhamera manje ukuthi awana amakhamera. Angithi na ntshontshe. okay ngicela ukuza something sisi uyapheka mayisisi Mina ngiyazenzela yonke. sisi uyapheka Udathina lo mfana. Akayenzi nix. Udathina wena. mothomulu ubanyana mayisisi ngicela ube kancane mina ngibona Nina nithekisa amafoto. Yithi mina sikhulumile last ngathi sizosolve lela. Bekumele ngize ngize malume Joseph Sowuzela namakhamera manje. Into malume Joseph ngicela Hayi. Hayi. into boyifuna. Azongifana lona manje. Umfana manje. ngani ngicela ukwenza umsebenzi waba ngithi ngizela ukuzokunceda akumalume Joseph ngicela ukukhuluma nawe please sisi wena kumakoti monke kuba uthule Wena please wawungena indaba ezingakho. Ngoba uwe ni out yakhe ikuthatha I can't help you if wabu wakibu ngasi uchoose if wabu wakibu because I am here to help you but if you don't choose and then waqhubeka uchoose sisi sisi Nangihlambalaza emakhamereni. sisi ngicela ume kancane ke Uhlambalaza lento mfana ngithola Yesu. inwele ngilitawu wala Yini lento yenza? Wena. Uhlulwe isikolo wena. angithi nina yini nimshontela ama laptop Anganani next nina nimshontela ama laptop akahlulwanga isikolo akuphi ama laptop wakhe malume Joseph Yindlela engikhulise ngayo le. Ngikhulisa kanjani ngoba yonke into ngiyazenzela Basongena la Ntshontsha amafoni, ntshontsha ama laptop, ama headset. wow bathu bawulu wait Ewamhlambalaza na. malume Joseph Ukuhlambalazela. bathu bawulu mamela malume Joseph kubale emenganyani please malume ngicela ukubuza something Yebo. umntana uthi ulahlekelwa ama laptop so mina into ofuna ukuyi understand ukuthi ama laptop wakhe wayisa kuphi Hey mina ngisho mina. Ukuthi yini? Ngeke amchazisela kwezinye izinto. wathini Kodwa nje Wathi ukuthi kulezi wena ama ubhema. laptop yebo ngiyavuma yabo. wayise uyavuma ngiyavuma. kancane bongani Ngiyavuma ngoba ngangenzela yena ngokuthi na kubhudu wakhe na ungihlenge na next. so bheka manje mayisisi wena kubhobose something u-involved wena endlini zalana and umakoti kanti nkosami kwenzekala yini and uphethe nani la ngicela ukubona yiyo ayibonini uphethe ini ngicela ukuyibona manje le nsango le yiyo kudakwa so yona le yiyo kwenza ukuthi amehlo akho avaleke so guys nane kisathi bomatekwana kwadisana bathu mahlo so like zolo animixanga na next lesol Wena ungenaphi? Ngingenaphi ngihlala nomalume wakho mfana wami utshele. Kanjani? Wena ngiyelwa yimi wena. lento lekho yokubhema uyenziswe yini ngicela uku-understand ngoba lo mntana lo niyama affect uyasho ukuthi my sis kancane wena ngathi sodakwe kakhulu and understand into engiyikhulumayo ngathi lezolo lo uyithele kakhulu uyithele na understand ngifuna ukubuza something umuntu omntana lento lokuthi ubheme uyixelelini and another thing lento le affect umntana uthi akasakhona ukufunda sekasaba ne-safety yakhe ngoba unokuletha abangani bakho ababhema inyawupe nigcwale endlini yakho kwakhe so into emstressayo ukuthi ney'mpahla zakhe ziyahambe washe emafensini nize nithengisa ney'mpahla zakhe Uyabolekisana. nithengisa Uyabolekisana nabangani bakhe. awuzithengisi wena iy'mpahla zakhe Zifanele yena impahla zakhe. Ubolekisana nabangani bakhe. ziboleka sefensini iy'mpahla zakhe ubhema wenzela umshana wakho Hayi ndaba yokubhema. Lokho bese kuyistress sakhe lo mfana lo.
Ngistress kakhulu. Wena wabona ukuthi uthathe laptop uyithengise. Angene ngo3 lo mfana. Angene makangena ngo3 ngene nabangani bakhe. Bafuqa lento abayifuqayo le opapipe yabo. Ubani mina ngalali. Yena wena uyakulalisa into uyiphe manje. Okay mina mangifunda ke wayininga ngiphi isikhathi. Nawe ngosukhipha zonke indaba zasendlini. Uyabona ukuthi usibukisa abantu la ngaphandle. Tshela nomshana wakho nganhlonipho. Sisi ungena kuphi wena indabeni zabantu lana ngoba wena kahle. Ushadile la. Nangu malume. Awukuthule. Government wahlala nomuntu manje usatsenzwa. Ngiya understand. Government niyazwana magendlini kabani kagogo. Akusindlu yakhe le. Le akusindlu yakhe le. Senzela umathanda. Mara yimi naye la kule. My brother malume. Uwela mina ukubuza something ane. Ayikho yangicela. Awukake ngiphendula. Into ezukuthi ucede ubheni nyawo. Hamba lo mntwana. Ya hamba wena thina sifuna ukukhuluma indaba zombili wena. Bekuyistress okhulisa yena lo mfana. Kanjani? Ngingasazi ngokwenza njani. Ngikhulisa ngomamela. Stress ukukhulisa lo mntana lo. Beka izandla Istress singakimi sokuthi yena alalazele. Wena ngiyasaba wena. Hayi ngobhema zonke lezi zinto bengisithatha bengiyenzela yena ukuthi adle abe kahle. Ubeka yena uclean. Ngicela ukubuza something umuntu omdala ngicela sibe realistic. Uclean akabhema akayenzi. Ayena understand ukuthi kuze kanjani ene yena mncane. Uthi yena aboneni kuwe wena please ngenyawo. Mbuze uzowazi kanjani ukuthi ngisebenza emalahleni noma ngisebenza iscript. Hayi umuntu omdala usebenza emalahleni. Angazi ke. Ngicela wenze so izandla zakho ngizokutshela ukuthi emalahleni. Kuba usebenza bengeke Usebenza emalahleni namazipho asebenza bengeke ntshontshe into zakho washelwa yimi wena ngiyaziwashela mina yonke into ngiyazenzela kanjani wenziwe yini ukuthi wena upheme inyawo beke uphemiswa yini inyawo angithi wena bofuna ngizenze namakhamera boyenzani mara hlamba la kanjani ngizoyenza nini ngicela ukubuza something awutshelanga le time interviewer ithi ngibuze bona nini abantwana abantu abadala yes bathina abantwana benu maniyenza kanje mama manibhema kanje that's why ngithi babuzokubona kumakhemera uzothi makakubheka ubhema so makuyime ngona umntana kho makakubheka ubhema so nawe mosman umoya kahle la umntana kuzothi fisa umoya ngoba ifuni wena nawe ogcina nje engaqosha noma kunini hamba sifuna ukukhuluma njengomndeni thina so my brother ngicela ungamlimazi my sister kuba uthulo balilana uzomlimaza sibude emaqala ngicela ume kancane ke wait ungambambi so sibude wait hayi man phuma na ngicela ungayenza ke bongani stop it usikadonsa awusisi wami yethu help you and but if umudonsa awuliso I can't niwathatha kuphi namakhokho niwathengile bakuphekilen lapho uwasha khona malume wayenziwa yini manje ukuthi ungasamkherisi angithi ungena isikolo usitopho yini manje naw musu kuyenza ngathi yasalutho la endlini awume kancane ninani endlini njengoba ikhona ebhakethini nithenge nani ngiyayithola imali yomntana egrant or yabantwana benegrant bese nenza le imali maka bazothini mani loko nibhema ustot lo mntwana lo maka ngithi malini impuphu ke malini wakhe makathola uyakubuza ukuthi impipho malini 109 ebox wena bemthume wena unjani lo mntwana kahle mase ukuhlambalaza manje 130 impuphu lapha estore 130 kuphi lapha estore ngithenga how many kg sithenga 12.5 imali usushukela naye ababiza abangani bakhe ahlale nabo sebenza yonke into malume bongani I'm here to help malume but ngoba wena kancane sisi kancane ngicela uhlale phansi sisi akusisigora sila kancane bongani ngizokunceda bongani uyabona ke ngizokunceda ngifela ukuzokunceda njani buze wena okay malume yabuze kancane my sisi yes malume unaye asifakela amakhamera amehlo ngicela abantu lithuleni ngifuna ukuphendula malume amehlo abantu asibhekile yeah uthini uze sitazulule le ndaba le kwenzakalani yeah mele kube kanje okay ithi ngiqale la umuntu omdala uyabona ukuthi lo mntana laze namakhamera yazi ukubonisana kubonisa ukuthi lo mntana lo une
enekhe kubonisa ukuthi lo mntana lo unothando kubonisa ukuthi lo mntana lo ufuna ukuthi lo mndeni lo ngicela kancane sisi nawe sisi angazi ukuthi udakwele phephi so into ezolo uyibhemila Kuloko kuyazikhalisa. so that's why ilalelani so mina Khalisa usawusile mntalandi. awusi akikhona ubuwa wabona ye my sis kitlo ngiba uhluse phela kitlo ngiba uhluse kithusa ditaba sanhlungeke Sengithulile sala. sawuthulile angazi ukuthi udakiwe sisi wabo ngoba I don't understand Uthola nomshana wait wakho. my brother umuntu omdala lalela ke Sengithulile baba. lo mntana lo ukubonisa Sengithulile bababo. ukubonisa uthando lo mntana lo yakubonisa ukuthi uyafuna ukuthi lo mndeni lo ni akhaya angithi uthi unabantwana shuthi labantwana laba mabambekile bathi ngoba wena noma wakhe nabantwana bomuntu angithi so lo mntana lena into engiyishoyo mina i-solution lento lokuthi lo mntana uyakuthanda and ufuna ukubona uright so into engizoyicela kuwe baba if uyafuna ukuchange and if uyafuna ukuthi wena uzitshela ukuthi ufuna ukuba ubaba ebantwaneni bakho nokuthi ufuna ukuba umalume emshaneni wakho nokuthi ufuna ukuba i-boyfriend ku-girlfriend yakho ngicela ungenzele ifake mina today kwa-today butwami ngizokucela ukuthi ngicela uyopaka angazi usisi ufuna ukujoin ngicela uyopaka sikuthathe sikuyise rehab ublue uyakucela ngicela ukubheka mangiceda lapha ngizokupha umsebenzi I promise to God nasi ngicela ungenzele leyo fake ngicela ume kancane wena ufuna ukuthi abheme wena uyi-bad influence ngizokukhipha mina phela ngizokukhipha sisi ungazoyenza lento uyenzayo lakini because of ngito ungithama uthomolo you can't just say that just say Mbuzi. Lebe ngibele phansi Mbuzi. ini kuthathwa ini 200 sisi 200 ithathe ubani 200. ithathe ubani ngoba benithu angithi benithu Ukamela kuphi? Wayengalibonisa ikamera lakhe. Lapho musu ufake. Kuba ngani ikhamela ikuphi? Bongani ukhamela ikuphi? Hayi no ubhemile nami ngiyabona isisi ngithatha ulithuba. My brother ngicela ukuthatha okay angazi uyocabangani ngiyacela. Mntana uyakhala ngiyacela oh wena ithathile wabona ukuthi uzoba ubaba uzokhona ukakhala ngelile nayithatha Ngokuthi na umntana kaBhuti. semkazi ukuthathele Bongani uze umalume wakho please yeke usisi yena wait king akisikiring yes Ngokuthi naku nje umntana kaBhuti Yes. noma nje uzoba nzima nyazi yes abantu abaningi ukuthi kanti kunje bengazi ukuthi izozifika. ngicela ke ukuthatha thina sisiqeda nathi kuyise rehab Khona uke rehab sengizobe ngiyenzela nawe ungathi uyenzela ubongani uyenzela ngicela wena ungimamele ma. Ngiyenzela mina. Ngiyenzela yena. Ngiyenzela nalabo abangasibona. siza Nabo bajabule. Babone ngenxa yomntwana. Utshelwa umntwana. Iningi khona lapho sizoqoqa. Ule heli izomntwana. yazi ngibonga Akaye kuba mana mthando mama akho wena. Hamba kumama akho. Bongani yekusisi umalume uthi uyenzela wena nabashoni so ngithi kumalume ngibonga ukuthi ufuna i-change empilweni uyakubonisa ukuthi uyakuthanda malume I don't know what to say to you ke proud and if you khona gore le nna ke thuse motho o ke bonang a lahletse ke tsela ke ntho enthabisang mo bophelong Hayi kuko konke yabo. ke ntho enthabisang mo bophelong motho omolo so ntho kuyesang ngicela uhambe nanoma wangithathela nje angazi ungathatha ini ivaslap wena bongani angazi ukuthi into zikamalume yazazi ukuthi sihlala kupheni ngifuna ukuzovala ishow ngicela ukuthi umenzele umthathele angazi no even if ungamthatheli something angazi ukuthi uzathatha ini nanoma athathe ama-underwear 2 uzabona ilasapho iskipanyana nanoma wathathe impahla zakho uzakuthengela ezishapa angazi ukuthi isayizoba shapa so that nje manje masigibela njena athi nje ukuthi kancane agqoke bese sithi mina uzambolekeza awuyindawo wena uyindawo ngani ungenaphi okay ithi senze so ngoba nawe uyigirlfriend yakhe hamba nathi wena mfana ngizokushaya Bongani wait sisi ufuna ukukushaya nami ngicela uhambe nathi rehab ngengirobhe mfana wami Ngizocela ukuthi ubani igama lakhe ubani igama lakhe yamanzi. nawe sibona uyabona into uyiphema isenze ukuthi ukhohle kodwa negama lami angithi nidakiwe lento inenza ukuthi aze akhohlwe negama lakho manidakiwe kwenzakala ini umaderi makari ulo mntwana ulo mshana Bongani stop it akunanisi wena koba wisa rehab wena uthamele my brother ngithi uyamthanda ngicela ukuthatha nawe rehab wena ufuna rehab wena uyila ngisinolo malume khakayi ukamela la malume wakho Kulanya khona ke lapho.
ngoba ngifuna Okay, ngithatha imali wena uyindawo ufuna lenyophi kuthi ufuna lenyophi kuthi bula siyakubhakela sisi maybe makakubona utshentshile sizayokhuluma nefamily yakhe thina sizayokhuluma nefamily yakhe ngisakayi ucela sihle awusi jo yes bahambe labantu zokubona kusho ukuthi endlini kabani wahle wathaba wena wangabuyeli kimi ngiyamyeka nosisi lo wena awusafuna ukuxolela safuni ukuthi nalento ye-rehab ayihambelani nalezinto azenzayo nami njengoba ngimjoyinile kanje siyafana mina nawe ungazenzi ngcono wena anifani yena sekafuna ukutshentsha ufuna ukurehab wena ufuna ukurehab so anifani uyenzani favor sihamba naye hamba nawe wena yasawa uyothi usubheka amabhruka wekho wena yasawa awuzothola impahla uyofaka amabhruka Patrick utongitake care of my sister ni utomuthakeela care hanze abuthi ngiyacela ngithe ngicela umboleko emabhrukini wakho sakuthengela ni so that sihambe nobhuti a representable okwamanje because bangithi ngiyabona ukuthi okwamanje lokasibhemela hlelela sinembobo man usokuthengela phambili ukuthi akuboleke nje impahleni zakhe ngoba ngiyabona ngathi size indawo ya wena awindawo ayenze njani wena ngono hlukane kilebuwa ngoba nathi space space son maka awusona ukukhuluma nomuntu wami ngithi ufuna ukukhuluma nawe ukhuluma nawe miye ngingambanga ikuphile yabo ilethe sisi ngambanga awunyeke uyithatha ngiyayithatha lento iyakuhlanyisa and ngeke ngize ngiyeke ukuthi umosheka la ngazi ukuthi uyimixe nani I'm taking this thing uthi izolo ngazi ukuthi uyimixe nani bheka inezinto eziwayithi kupha lishebeni bona okupiliso ke I don't know asambe rehab ke sona nawe uyabona ukuthi hamba naye asambe se rehab nawe uyangomntwana zefu uyangomntwana lesirathani umntwana lapho uyazi ngani uyazi ngabo sisi my brother uyazi ngabo girlfriend yakho ngithi bengazi ukuthi uyabanje wena uzasiphi address yakubo thina nasomlanda sikhulume nefamily yakhe ngoba sina right ukuthi wena usaliwe mama wena today siyakuthatha wena today siyakuthatha nasomlanda ngono nje ngiyayithatha lezolo le ngiyayithatha ngicela sihambeni my brother bongani kopalo pakela buti please ngibata uqala show please kikopa pakela buti please wamopakela ni ngono sabe nalento le mina my sis Zef what? Wena utakweyile nto le. Ngincela umntwana. Don't cry. Asambe rehab, don't cry. Nomntwana. Asambe rehab, don't cry. Wenza njani? Animazi umntwana, animazi. Asambe rehab. Animazi yinja nomntwana. My sis lento lezukudakiwa askisi. Okay, asambe rehab ke. So khuluma nefamily yakho sithi. Ngishana ngazama ngayo yonke indlela ngiphuma ngihamba all out ngifunana nomsebenzi. Ngithi ngiyenzela wena. Makamelanga ukuthi kozinye izinto lezi wena mshana bongaziboni zona lezi ukuthi zakho ngizama ukuthi ukwazi ukuthi udle mshana Asambe rehab ke. Asambe rehab. Angilapho mina. Awuye rehab. Mina ngizokuthatha ngeFirst mase ngikhulume nabazali bakho ke. Mina angiyi. Ngizokuthatha. Uyangilisa ngithatha lamazolo wakho awamixe nezinto eziwhite engazazi. Ufuna Pepsi yami. kanjani ukuthi malume uye rehab ayikho enye indlela ukuthi ubuye right khona akuna stress kodwa nje next time before uzoletha abantu nje namakhamera ucala ukukhuluma nami manje ngoba manje ke Ebusena lili mabula ice kidizolo tsena lingithethe white ngithethe ngipilisi. Imabul ice awuyazi Uyifake ngapha. Angiyazi angiyiphuzile imabul ice. Uhloseni kahle. Ngihlosa ukukunceda wena ukuthi uye rehab. Asambe rehab. Asambe rehab. Patrick, ngikupa nke mayisisi sombeka ngemoto kubo please. Muthwara Patrick. Aritsweleni. Patrick muthwara mutho. Bobonsola tsenga abuse. Khimisa. Sola ribazwethu. Asibhekisi ngawo utakisa ngami. Utakweyile amazolo namanyawo wakho angazi. Usile. Utakiwe. I don't wanna lie. Awathola next awathola next mede pa Next. Lwena ona ntomlekana. No it's fine rita mo lukisa ko pila ni. Eta mtapisa ko pila. hayi hamba Asambe Patrick. Imthathe simisa kukusisi. My brother. Okay, wena o tlo tsamaya le bona no ga rehab ne. Pele re fitla mo re kopa re tla tsamaya le wena ne wane. Mo di shopong.
re trial gore mona re tla bona gore nka guest house feng o hlape hanyane re kgone go bona ne ha ona ke tla go rekela diaparo ha ona ke a leboga motho mo le kopa mphe haki because of you willing to change thank you so much thank you so much you willing to change and it means a lot if I see someone o batlang go change even in so ke kopa re etseng ke kopa bongani mina ngazi ukuthi uthini kumalume wakho ngoba uyabona he's willing to change sihamba naye siyana area uyabona benenzani bengibonga nje ukuthi benenzani ayakwazi like ukushintsha yabona okay akutsamai oboyenza ukuthi akwazi ukuthinta akutsamai ukuthi akwazi ukushintsha akwazi ngicela okay mfana kikopa le emele ngole kikopa ngikwala show bani Patrick kikopa tsaka my sis ke tsamalena kopa le emele mo ke batla kwala show guys la bona go itse keng ska ntho e tsalang mona ntho tlo etsang no ke tsamale malume Joseph ke misa rehab mara peleng ke batla re qale re lo re a lo hlapa pele a be sharp e sentse sharp guys ntho tse ke a dinka ke tsamaisisi o tshetse marble ice ke jwala guys ha ke ne ke utlwiswa ke jwala bo ba dikupu guys bo dangerous le bona le wena if mo hae o nwa marble ice I want to tell you something with this thing is dangerous ka mo ke matekwane o usiwa mixitse le nyao pe willing a ke tsebe ke na le ntho tse white dipilisi nyana tse white ka mohare because of ke le bontshitse o na le a little thing a ke tsebe ke pilisi or king I think yone ntseng le na motawa so nka se tlwalle motho a ntsanwa jwala bo dangerous ka mo ntsanwa dizolo se kopantse le ntho tse ding nna ke re ke thusa batho guys so o se ona mhlanga tlo itholang di drugs tse tsa itse di ditu ha ona mhlang a tlo di tholang so guys nna ntho ke etsang re tsamalena ausi re le malume Patrick remisa a bona re tlo gona go bua le family lena remisa rehab guys ke a le rata kaofela I'll see the next episode ke kopa attenda malume Joseph le mshana wa hae re tsamayeng hantse a buti Patrick yang ka ausi remisa a bona re lo bona go ka re yang ko koloi ha re tsamaye malume se ka wisa ke ntse